gutimba mu mitima y'abantu, abantu ntibagikundana uko byari hambere. Urukundo rwaramaze gutimba mu mitima y'abantu, abantu ntibagikundana uko byari hambere. Urukundo rwaramaze gutimba mu mitima y'abantu, abantu ntibagikundana uko byari hambere. Urukundo rwaramaze gutimba mu mitima y'abantu, abantu ntibagikundana uko byari hambere. Umuntu aragwara akaremba akabura n'umugarukiramo, ariko iyo amaze kurangiza imiryango irakorana bakaja kumusezera irya nyuma uwajya kwigendera. Ariko igihe yaragihema kandi wajya kumura bamureba mujyane kwivuriro cyangwa musengere. Umuntu aragwara akaremba akabura n'umugarukiramo, ariko iyo amaze kurangiza imiryango irakorana bakaja kumusezera irya nyuma uwajya kwigendera. Ariko igihe yaragihema kandi wajya kumura bamureba mujyane kwivuriro cyangwa bamusengere. Yababaciye b'Imana birateye agahinda n'umubabaro kubona abantu umuntu akomeye agakunda umubyimba. Birateye agahinda n'umubabaro kubona abantu umuntu akomeye bagakunda umubyimba. Umuntu akaremba bakabura n'umugarukirako, ariko iyo amaze kurangiza imiryango igakorana bakaja kumusezera irya nyuma uwajya kwigendera. Ariko igihe yaragihema kandi uwajya kumura bamureba mujyane kwivuriro cyangwa bamusengere. Umuntu aragwara akaremba bakabura n'umugarukirako, ariko iyo amaze kurangiza imiryango igakorana bakaja kumusezera irya nyuma uwajya kwigendera. Ariko igihe yaragihema kandi uwajya kumura bamureba mujyane kwivuriro cyangwa bamusengere. duteye umubabaro abantu b'Imana. Urugendo n'urwango urubwire he Nisira wewe Satani yaboshye ngo muravuga uti Nisira nishakira mu ijuru iwacu urugendo n'urwango urubwire he Nisira wewe Satani yaboshye ngo muravuga uti toka katika jina la Yesu. nishakira mu ijuru iwacu Mana dukomereze ingabire y'urukundo, ariyo ngabire iruta izindi. Abakozi bawe bakundane abatanye kugukorera mwami. Ingabire y'urukundo kuko ariyo ngabire iruta izindi. Ingabire y'urukundo ariyo ngabire iruta izindi. Hari n'igituma gukundana tubatanye kugukorera mwami. Dukomereze ingabire y'urukundo Kuko ariyo ngabire iruta izindi. Yesu abwira abigishwa biwe ati nimumva ibyinshi ariko abiguzi baze Yesu abwira abigishwa biwe
we atikibumva ibyinshi ariko abiguzi ni bake
kurobanura mukundane muharirane nkuko babibabwiye muzoba muhindutse ibyaremwe bisha Imana yacu ni y'urukundo nta buryarya nta shari ahubwo buri minsi yose iza kurobanura mukundane muharirane nkuko babibabwiye muzoba muhindutse ibyaremwe bisha mufatane iby'urugendo mbega mupiki 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 mufatane iby'urugendo mbega Amen, amen. Ijwi rya Yesu tugomba turirimba indirimbo dushimye kumanza kubabwira amajambo ahari muri Bibiliya tuyasanga mu gitabo c'abacamanza igice cyaho ca 11 uhereye ku murongo wa mbere ico gice gifise imirongo 40 ugomba kumenya rero iyi nkuru usabwa gusoma ayo majambo yose hanyuma mudutize amatwi Imana iduhezagirane namwe gutaha maza bene se bamwirukana iwabo maza bamuriye batera Abisirayeli umukabesa babo Abisirayeli
Yefuta umukanisa wabo harabaye umuhizi inkomezi nyinshi cyane kandi uwo muhizi ariwe yitwa Yefuta maze abenetse bamwirukana iwabo maze abamoni batera Abisirayeli batabaza Yefuta umukanisa wabo batera Abisirayeli batabaza Yefuta umukanisa wabo Yefuta atakambira Uhoraho ati nibagabura abamoni mu maboko yanje ubuzobanza yewe tuganirana atakambira Uhoraho ati niwagabura abamoni mu maboko yanje ubuzobanza munzu niwazoba yewe shikani imana maze Yefuta atakambira Uhoraho ati niwagabura abamoni mu maboko yanje ubuzobanza munzu niwazoba yewe shikani imana maze umukobwa wa Yefuta abwira se ati ko wamaze kubisezerana ni byiza ko wobishitsa hakusezerana ntushitse maze se aca arabishitsa nk'uko yabisezeranye amen uzobanza gusohoka mu nzu yanje wazoba yewe shikani imana ubuzobanza gusohoka mu nzu yanjye ntiwazobika imbazi yewe shikani imana
jewe mbonye nakikuriye sinshobora kwivuga umwana wiwe asohoka kumu muteye gutara ati jewe mbonye nakikuriye sinshobora kwivuga uzobanza mu nzu yanjye niwazobika imazi jewe shikanimana uzobanza mu nzu yanjye niwazoba jewe shikanimana